Testing, testing, jel radi? Baby Room. Baby Room. Dobrodošli u još jednu epizodu Baby Room podcasta. S vama su Aleksandra Jedvoj, psihologica, mama dvije djevojčice koja je na društvenim mrežama okupila pravu malu zajednicu s profilom Mama psiholog. Roditelji vole vaš realan prikaz roditeljstva i savjete koje nudite za svakodnevne izazove s kojima se suočavaju. Zašto vam se najviše javljaju? Najviše se roditelji javljaju, evo upravo zbog odnosa sa decom koji zaista može biti dinamičan, koji se drži nekako i prijatne i neprijatne i emocije i situacije, a bit ću slobodna da kažem u stvari da su samo i prijatne i neprijatne situacije i emocije celina i život svakog roditelja i djeteta. Ja sam Maja, dobrodošli još jednom. Slijedi nam blagdanski period kojeg osim puno kolača prate i darovi. Pitanje je koliko darova. Koliko je darova djeci dovoljna? Naravno, ne mislimo na konkretnu brojku, već više u smjeru ako su tu bake, djedovi, ujaci, tete, prijatelji, je li previše da svatko od njih kupuje zaseban dar djetetu? Pa evo, božićno i novogodišnje doba samo po sebi nosi epitet darivanja i nekako jeste vrijeme u kojem jedni drugima daruju. Sad, šta znači darovati, kako i na koji način? Ja bih rekla da to je pitanje za nekako svakoga od nas i odgovor nije jedan i univerzalan. Darovanje ne bih rekla da mora značiti kupovanje i poklanjanje, isključivo nekako tih materijalnih poklona. Darovanje može biti i vrijeme u kome poklanjamo sebe, svoje vrijeme u kome se možemo povezati jedni sa drugima upravo kroz zajedništvo. Kako god nekako mi definisali darovanje, često se svi mi roditelji u ovo predbožićno doba i vrijeme nađemo pred zajedničkim problemom i jednim unutrašnjim konfliktom šta djeci darovati. Ako pođemo nekako od tih reklama na televizoru, medijima, najveći broj reklama u stvari nekako ima tu poruku vrijeme darivanja. Znači darovati nešto, neki dar uz reklamiranje određenog proizvoda, ajde reći ću, na primjer igračke, barbike, kuhinje, kamiona, Lego kockica i tako dalje. Nekako na mediji danas nedirektivno šalju da vrijeme darivanja jeste nešto materijalno, a u stvari ne mora da bude. Pogotovo kada nekako deca kroz dan imaju priliku da vide te razne reklame na TV-u, na billboardima, u priči sa svojim vršnjacima. I evo to je jedan put kako kod dece kreću želje, očekivanja od roditelja, baka i deda. Biću slobodna da kažem da uloga nas roditelja jeste da vodimo svoju djecu kroz život. Šta to znači? Nekako to znači da prvo osvestimo svoje vrijednosti koje su nam važne i koje prosto želimo da damo i prenesemo svojoj djeci. Gde se najmanje uči iz onoga što mi govorimo, a najviše u stvari iz onoga što radimo i načina na koji živimo kroz svaki dan. Često kod nas roditelja, evo i u mom iskustvu i radu sa roditeljima, ono što pričamo mi kao roditelji i kako se ponašamo, često to zapravo nije u skladu. A možda jedan naš veliki zadatak jeste da se potrudimo da živimo ono što upravo mislimo i pričamo i budemo u skladu sa tim vrijednostima koje želimo u stvari da prenesemo našoj djeci, da bi ona imala mogućnost da to i nauče. I evo nekako samim tim odgovor na pitanje šta da se pokloni djeci, da li je previše, da li da to čine bake i dede, odgovor bi bio u stvari da svaka porodica, obitelj ima pravo razvijati svoje vrijednosti vezano uz darivanje. Ipak, ono što bih naglasila jeste da važno je da odgovornost u stvari za kupovanje darova i darivanje i sam odnos prema poklonima ipak leži na nama roditeljima, a ne na deci. Tako da odgovor jeste, evo nekako, odgovor možemo u stvari pronaći unutar svoje obitelji u skladu sa našim porodičnim vrijednostima i ne postoji jedan univerzalan odgovor. Naravno, da. Ali treba li uopće zapravo stvarati ta očekivanja da se ispod svakog bora nalazi poklon, dar za naše dijete? Znači ako idemo u goste,
ako idemo baki i djedu, trebali zapravo i djeci raditi ta očekivanja da će se ispod svakog bora za njih naći neki dar. Pretpostavljam da je sad Da. odgovor opet vezan već za ovo što ste rekli, ali nekad je teško Da. isto uskladiti te neke naše vrijednosti sa vrijednostima baka i djedova, prijatelja, drugih oko nas. Da. Za djecu je važno da imaju doživljaj i iskustvo različitosti u odnosima. Kako mi kao roditelji možemo imati neke svoje vrijednosti i ono šta želimo, da li da im ostavimo jedan dar, dva ili nijedan. Tako mislim da bi bilo dobro da i iskustva koje imaju i odnos sa bakom, dedom i drugim ljudima koje stvaraju budu prosto individualni. Jer u tome u stvari uče da su odnosi različiti, da ne mora samo jedan odnos biti kao takav dobar, da postoje i drugi odnosi u kojima mogu steći različita iskustva. Da se vratimo na temu uz božićno i novogodišnje darivanje i vreme, zaista to jeste vreme darivanja. Iako deci poklanjamo tada u vreme darivanja, a ne tokom cijele godine, znači ako im ne poklanjamo tokom cijele godine sve i svašta, mi kada to radimo u ovo vreme darivanja, mi tako i na taj način u stvari negujemo osjećaj iščekivanja, uzbuđenja, iznenađenja, čekanja i očekivanja. I ja u ovome u stvari ne bih vidjela potrebu za ograničavanjem, da li stavljati ispod svakog bora, ako to radimo u vreme darivanja. Ali ako to radimo kao tokom cijele godine, ako stalno nešto dajemo, kupujemo, dete tada gubi mogućnost u stvari da razvija važnu sposobnost trpljenja, dakle da bude strpljiv i da neće uvijek dobiti sve sad i odmah. Odnosno u psihologiji je to jedna važna sposobnost tolerancije na frustraciju koja je vrlo važna za mentalno zdravlje. Dakle, ako dete stalno dobija nešto, gubi iskustvo u kome u stvari može da podnosi, da toleriše da nešto neće dobiti, da nečeg nema, da nešto ne može. I onda pokloni sami po sebi postaju svrha, za razliku od toga kada decu darujemo ređe, odnosno kada za darivanje postoji razlog, kao što je to vreme blagdana, rođendani, Nova godina. Kako se nositi sa njihovim razočarenjem? Recimo, napisao sam u pismu Djedi Mrazu nešto, a dobio sam nešto drugo, ili napisao sam više toga, a dobio sam samo jedno. Kako nekako pokušati im pomoći prebroditi takve frustracije? Ja ću reći jednu rečenicu koju često koristim, štititi djecu od života nije dobro. Jel? U stvari razočarenje je vrlo potrebno u detetovom iskustvu. I posebno kada je to u iskustvu sa sigurnim osobama kao što smo mi roditelji. Znači, razočarenje i neprijatne emocije, kao i prijatne, su sastavni dio života svakog od nas, a deci u stvari treba podrška roditelja da nauče u stvari da se nose i sa situacijama nezadovoljstva, frustracije, ljutnje, razočarenja, jer u stvari sve su te emocije deo života. Na tu temu kako ne razočarati dete, ja mislim u stvari da svako od nas u jednom trenutku razočara, ima pravo da razočara i treba, i da nalazimo neki balans. Jel? Često je u mom radu, ono na čemu radim sa roditeljima, jeste deo razlikovanja potreba i želja. Deca često, prirodno i razvojno, ne razlikuju želje od potreba. Šta to znači? Dakle, sve ono što deca žele ne znači da je njima zaista i potrebno. A to je naša odgovornost kao roditelja, da mi razlikujemo detetove želje i potrebe i da im to reflektujemo, i to je jedan odnos u kome ih učimo tome da oni kasnije mogu i sami kroz život to razlikovati. Ne kažem da ne trebamo deci ispunjavati želje. Trebamo, naravno, ali umerenost je ključna riječ koju vežbamo i mi roditelji zajedno kroz naš zajednički odnos. Deca, kao što ste rekli, mogu pisati pisma Deda Mrazu, želje, i to je u stvari njihov posao kroz igru. I to je lepo, potrebno, razvojno.
A roditelj ima pravo odlučiti koji poklon je u stvari u redu, koji je potreban za njegovo dete, jer roditelj vodi dete kroz život i tako ga uči vrednostima, granicama, željama, potrebama i zauzimanju za sebe. A sve ovo što sam nabrojala jesu važne vještine kroz koje djeca razvijaju i samopoštovanje i sliku o sebi, a one su zapravo vrlo važne za snalaženje u mnogim životnim situacijama kasnije kroz život. To je recimo sa poklonima u kuverti. Šalju li takvi pokloni neku lošu poruku djeci? Da, djeca u toj nekoj dobi prvih godina, pa evo sve dok negdje ne nauče brojanje, matematiku, nemaju pojam o količini novca u koverti, i šta mogu sa njim. Ali, na primjer, eto ta neka kasica, prasica u kojoj oni često mogu da stave kovanicu i tako kroz realno iskustvo štede, može da bude prilika da uče o tome šta jeste novac, kako se do njega dolazi i šta se s njima može. A pokloni u koverti opet nekako u stvari svako ima negdje pravo da poklon da u obliku koji negdje želi. Evo i sami ste spomenuli da dar zapravo može biti i naše vrijeme posvećeno njima. Što je s takvim iskustvenim darovima? Kada su djeca zapravo dovoljno velika da shvate vrijednost takvog jednog poklona kao što je obiteljski izlet, putovanje, a kada su opet već prestara i ne žele više s roditeljima imati takvo iskustvo? Da, pa evo u stvari nekako putovanja ne postoji dovoljno veliko ili malo dete koje neće imati koristi od, da kažemo, zajedničkih putovanja. Jer deca kroz putovanja u stvari uče puno toga. Uče se empatiji, uče se samopouzdanju, razvoju samopouzdanja, počeo od toga da li su se spakirali, kako, šta su poneli, kako su se opremili za to putovanje. I kroz jedno putovanje sa roditeljima dobijamo jedno jedinstveno iskustvo i povezivanje koje je različito od drugih. Prosto putovanja jesu putovanja kao poklon, jeste sticanje novih iskustava, učenje o toleranciji, o prihvatanju različitosti, o drugim jezicima, kulturama i samostalnosti. I ovo su, da kažemo, samo neke prednosti za djecu, a dobna skupina ne postoji početak i kraj. Deca od samog nekakvog rođenja stiču iskustva sa roditeljima, kroz roditelje i nekako, evo, to su darovi koji možda daju nama i deci najlepša iskustva. Ja ću reći, imam jedan privezak koji nosim na ključevima, a koji kaže be present is the best present. U stvari najbolji poklon koji roditelji, bake i dede i ostali mogu dati deci jeste prisustvo. Evo možda još jedno pitanje, koliko je zapravo važno za dječji razvoj da njegujemo tu priču da Djed Mraz ili Sveti Nikola ili znači takve priče, koliko je važno za njihov kreativni razvoj i maštu da njegujemo te priče, a ne kažemo mama je kupila, baka je kupila. Da, upravo je to jedan deo u kome deca i način važan jest upravo za njihov razvoj, za razvoj njihovih želja, mašte, jer samo na taj način dok oni nekako razmišljaju i to neko uzbuđenje kad oni stvaraju i slažu priču u svojoj glavi, jeste jedan prirodan razvoj deteta, a ne samo neka jednostavna objašnjenja. Postoji, ne postoji, ja sam kupila, ti si kupio, on je kupio. Dakle, tu je veliki potencijal za razvoj mašte i potrebno je da deca neko vrijeme veruju u bajke, da veruju u Deda Mraza, u Svetog Nikolu, a doći će vrijeme prosto kada u to više neće verovati, ali razvojno je vrlo važno za njihov prirodni razvoj i razvoj mašte.
I evo možda za kraj jedno pitanje koje nije samo vezano uz blagdane. Što mislite o rotaciji igračaka? Je li bitno rotirati igračke djeci, odnosno ne uvijek ostavljati sve igračke dostupne? Važno jeste u stvari u smislu broja igračaka i izloženosti djeci broju igračaka. Kada to kažem, mislim na to da djeca kada vide ispred sebe 10 različitih vrsta igračaka, to njihovu pažnju ne može da drži. Nekako istraživanja sama jesu pokazala, a i moje iskustvo kada sam spremala sobu dečiju, jeste da negde između 3 i 5 igračaka u njihovom vidokrugu može da drži njihovu zainteresovanost i da prave izbor koju će igračku, jer kada ispred sebe vide mnoštvo, šarenilo, 10-20 komada igračaka, prosto prirodno ne kreće želja ka tome jer ne znaju šta mogu izabrati. Hvala vam evo i na ovom gostovanju, a vi, dragi naši roditelji, slušatelji, sve epizode i druge savjete možete pronaći na našem webu babyroom.space. Baby Room.